Dobro večer svima, dobrodošli u Kulturno-informativni centar Bosne i Hercegovine na otvorenje izložbe likovne umjetnice Aleksandre Opotović. Dozvolite mi da na samom početku, naravno, pozdravljam sve vas skupa, ali dozvolite da posebno pozdravim nekog nama dragih gostiju, njegovu ekscelenciju veleposlanika Republike Koreje, gospodina Sun Wong-tonga, njegovu ekscelenciju veleposlanika Malezije Kennedy Win Onona, dr. Elmo Kovačević Bajkal, veleposlanica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, koja je na neki način domaćica ovdje u našem centru, gospodina Stojana Todorova Stankofa, zamjenika veleposlanika Republike Bugarske. Stojane, dobrodošao. Pozdravljam naravno i nama dragog gosta sveštenika Slobodana Lavića iz Srpske pravoslavne opšte gimnazije u Zagrebu. Dobrodošli. Kao i našu naravno gošću koja je razlog za ovo naše okupljanje večeras, gospođu Aleksandru Opotović. Evo, predlažem jednim aplauzom za nagradu. Za one koji češće posjećuju ovaj prostor, njima je poznato da mi ovdje pokušavamo u kontinuitetu dati priliku i organizirati kako prezentacije knjiga, književne večeri, određene tribine, ali isto tako i likovne izložbe. Evo, ovo je, mislim, 4. likovna izložba u zadnjih mjesec i pol, 2 dana i posljednja, odnosno, predposljednja prije neke ljetne stanke. Drago mi je što je to izložba naše Sarajke, koje ima na svim meridijanima svijeta, ona će o tome vjerojatno nešto više reći. A prije nje pozivam Maka Hjubera, našeg kolegu, također Sarajliju, da vam se obrati i da dadne neki svoj likovni osvrt na ove slike. Maka, zove. Hvala Zorane, dobro večer svima, pozdravljam sve. Pa evo, poznajem gospođu Aleksandru i prije svega želim ispričati jednu anegdotu kako smo mi došli jedno do drugog. Naime, ja sam galerista iz Sarajeva, ja sam da je to bila 2017. godina, tako nešto 18. kada sam sjedio dan kišnim u svojoj galeriji i na vrata je tu ušla Aleksandra. Kaže, ali ovo umjetnička galerija je, kao ja imam ovdje sastanak u gradskoj vijećnici koja je odmah pored moje galerije, tu trebam da dogovorim za izložbu, ali što je tvoja galerija fina, kao mogli smo tu da nešto dogovorimo, i uglavnom upravo sam tada bio gospođu Aleksandru od gradske vijećnice i napravili smo uspješnu izložbu u galeriji Savremene umjetnosti Brodac u Sarajevu i od tada naša suradnja nekako traje. Ja bi stvarno, mislim, zadovoljstvo mi prije svega što sam pozvan da dam likovni osvrt i neko svoje, da kažem, kritičko mišljenje o Aleksandrinim radovima, prije svega što je pratim već nekoliko godina aktivno njen rad i mogu reći da je to umjetnica koja duhom nikako ne može da se svrsta u onu kategoriju kojoj bi je, da kažem, nekako svi ljudi stavili. To je, da kažem, neka zrela faza njenog rada i zrela faza njenog života. Nikako ne može da se sastavi sa onim što možemo da vidimo kroz njene radove. Jer Aleksandra konstantno ima potrebu da lomi formu, da lomi kontekst svog rada i na neki način da poništava sebe stvaranjem novih formi i novih istraživanja. To je nešto što je svojstveno prije svega umjetnicima mlađe generacije, to jest umjetnicima koji su mlađi duhom. I jako je rijetko to prepoznati u umjetnicima koji već duži niz godina stvaraju i u momentu kada bi trebali da se prikloni nekom konformizmu, nekoj mirnoj luci svog, da kažem, djelovanja, oni i dalje idu na to da poništavaju, da kažem, ne na destruktivan način, uništavaju svoj rad, ali da iznova proizvode nešto novo, istražuju formu i kontekst, da kažem, jer sve ono što je predstavljeno u formi ima jak kontrast u nekom kontekstualnom smislu i značenju onoga kako Aleksandra naziva svoje radove, iako oni u nekoj formi, da kažem, izgledaju čisto kao neke, neću reći, apstraktne forme koje imaju tu ekspresivnu notu
traženja izričaja kroz pejzaž ili kroz istraživanje figuralnosti. Opet kad posmatramo sam kontekst i značenje onoga što je Aleksandra htjela da kaže, to pronalaženje nje same i jednu introspekciju koju ona pokušava da provede kroz ove radove, shvatimo da se tu radi o vrlo ozbiljnim promišljanjima i ozbiljnom istraživanju, ne samo kroz slikarstvo koje je, da kažem, jedna najbitnija komponenta Aleksandrinog rada, već i kroz skulpturu koju je dosta aktivna. Nedavno je otvorena njena izložba u Beogradu gdje je uglavnom bila fokusirana na skulptorsko izražavanje. I u svemu tome ona traži balans, tako da možemo komotno reći da je Aleksandra intermedijalna umjetnica, ne možemo je svrstati ni kao slikarku, ne možemo je svrstati ni kao kiparku. Siguran sam da će nastaviti u budućnosti se baviti i drugim formama i nadam se da hoće, jer to je ono što umjetnicima daje, da kažem, najviše prostora, kada se ne ograničuje na jedan medij, kada nisu samo slikari, kada nisu samo kipari, kada nisu samo performeri, već sve u jednom. Tako da medij nije ono što nas čini, nego je upravo ko što Aleksandra radi, ono je to što čini medij. Eto, hvala vam velika i napustite dalje. Mak je bio skroman, pa je izostavio reći da su njegovi radovi u brojnim i na međunarodnim i na domaćim izložbama prezentirani. Zaboravio je reći dakle, da je dobitnik nagrade za najbolju samostalnu izložbu 2018. godine u Sarajevu. My ambassador, Elmar Kovačević-Bajkal, mentioned me that I need to tell a few words in the English language, and I will again to welcome our guests, Excellencies of the Republic of Korea, Excellencies Ambassador of Malaysia, and the Deputy Chief of Mission of the Republic of Bulgaria. Welcome once again. And now we will have pleasure to listen to Alexandra, what she thinks about his painters, and I will ask Alexandra that maybe a few sentences tell about that on the English. He is Bosnian, but at the same time American citizen, and definitely somebody who is speaking well, speaking English language, who is speaking well. Aleksandra je večer u Sarajevu, diplomirala je na Akademiji de la Luz u Italiji, članica Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, priredila je preko 50 samostalnih izložbi i sudjelovala na oko 90 kolektivnih izložbi u Sjedinjenim Američkim Državama, Poljskoj, Engleskoj, Libanonu, Egiptu, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bugarskoj, Austriji itd. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na velikoj međunarodnoj izložbi Each for Equal Art Context Connects Women u Dubaju u ožujku 2020. godine, na kojoj je sudjelovalo 100 umjetnica iz 100 različitih zemalja svijeta. Radovi gospođe Kokotović dio su privatnih i javnih kolekcija. Širom svijeta živi i radi na više meridijana, dakle i na Floridi, i u Beogradu, i u Londonu. Aleksandra, izvolite. Dobro večer, dobro nam došli. Your Excellencies, welcome. Thank you for coming to the opening of my exhibition in this beautiful space in the Cultural Center of Embassy of Bosnia and Herzegovina. Prvenstveno se želim zahvaliti vašoj ekscelenciji, gospođi divnoj našoj ambasadorici Elmi Kovačević-Bajkal na pozivu i divnom gostoprimstvu, kao i gospodinu Zoranu koji se potrudio da se ova izložba realizuje, kao i mojim kolegama koji su sinoć pomogli da postavimo ovu izložbu. Posebno se želim zahvaliti mom prijatelju i kolegi Marku za lijepo predstavljanje. Ideja ove izložbe je međupovezanost lične i kolektivne istorije, nasljeđa predaka i dubokog utjecaja prirode i snova na ljudsku svijest. Svako djelo služi kao portal u carstvu gdje se spajaju nostalgija, težnja i uzvišeno, pozivajući gledalce da razmišljaju o zamršenoj tapiseriji postojanja i neubadljivoj suštini identiteta.
Izložba istražuje dubinu ljudskog iskustva kroz prizmu vremena, sjećanja i mitova. Svako djelo predstavlja tačku susreta između ličnih narativa i šireg kulturnog nasljeđa, istražujući kako nasljeđe naših predaka oblikuje naše razumijevanje sebe i svijeta oko nas. Brdo uspomena iz svog djetinjstva nas uvodi u labirint sjećanja, gdje svaki brežuljak nosi tragove naše prošlosti i obilježje naših snova. Ostavština svetog kamena nas vraća korijenima, istražujući duboke veze između materijalnog i duhovnog nasljeđa koje prenose generacije. Tragovima očevih snova nas vodi kroz pejzaže lične mitologije, gdje se ostvarenje snova pretapa sa vremenom nasljeđenih ambicija. Uspavanka bosanskih planina, Vile na izvoru, nas uvodi u svijet bajki i mitova, gdje priroda igra ulogu protagonistkinje, a naša mašta oživljava drevne priče. Polumjesec iznad ostrva Čežnje nas vodi na putovanje kroz emocionalne pejzaže, gdje svaka ostrvska silueta nosi teret naših želja i ponekada nedostižnih snova. Zora rana iznad Atlantika predstavlja prelazak iz tame u svjetlost, simbolizujući novi početak i mogućnost transformacije, dok nas mediteranska rapsodija vraća u harmoniju prirode i ljudskog duha, ističujući duboke veze između muzike, pejzaža i duše. Ova izložba poziva posmatrača na putovanje kroz labirint vlastitih misli i osjećanja, istražujući granice između stvarnosti i mašte, prošlosti i sadašnjosti, kako bismo dublje razumjeli svoje mjesto u beskonačnom toku vremena i postojanja. Hvala vam puno. Sada pozvao bih njenu ekscelenciju ambasadoricu Bosne i Hercegovine, gospođu Janku Mačinić-Kajkal, da vam se obrati i da otvori ovu izložbu. Now, I would like to His Excellency Mr. Mačinić-Kajkal to open this exhibition. Hvala kolega Bernović. Poštovani ekscelencije, dame i gospodo, dragi prijatelji i ljubitelji umjetnosti, dobroveče i dobrodošli na otvaranje izložbe radova naše Aleksandre Kotović. Danas smo se prvi put vidjeli, ali imam osjećaj kao da se dugo znamo. Kao što znate, prije 2 dana smo imali večer posvećeno velikom Abdulahu Sidranu, a veoma smo večeras ponosni i počašćeni što možemo predstaviti stvaralaštvo ove jedinstvene bosansko-hercegovačke umjetnice koja svojim nekonvencionalnim pristupom istražuje duboke emocije, ljudske odnose, prirodu i svakodnevni život. Njene slike, skulpture, instalacije odišu energijom i životopisnim narativima koji nas uvode u svijet bogat bojama, oblicima i simbolikom. Upravo ono kao što nam je naša umjetnica kazala. Kroz umjetnost Aleksandre Kokotović imamo priliku promisliti o našim vlastitim iskustvima i pogledati svijet iz nove perspektive. Bosna i Hercegovina, kao i čitava regija, bogata je talentima i umjetnicima koji kroz svoja djela pričaju priče o našoj povijesti, kulturi i identitetu. Aleksandra Kokotović se svojim radom pridružuje toj velikoj tradiciji, istovremeno donoseći svježinu i inovativnost u naš umjetnički pejzaž. Želim izraziti zahvalnost svima vama koji ste večeras ovdje kako bismo slavili umjetnost kao modus ljudskog bivanja koji u našu životnu svakodnevnicu unosi promjenu i radoznalost od gonetanja smisla, skrivenog u specifičnom, vazda zagonetnom izrazu umjetničkog djela. Hvala vam što ste došli da podržite našu umjetnicu i da zajedno sa nama uživate u njenim izvanrednim radovima. Hvala vam i uživajte u izložbi. Nakon ovoga formalnog dijela slijedi onaj ljepši neformalni dio uz čašu vina, soka, mineralne ili nečega žešće. Dakle, predlažem da nastavimo naše druženje. Još jednom dobrodošli. After this formal part, we will continue in informal with juice, wine and other. Please welcome